Ej, Sara, Kaj je, Luka, kaj je res, ker se mi ful mudi? Od zadnji tist, ko imaš pod hrbtom nad nogami. tvoja Ritka. Kaj je z mojo Ritko, kaj je? Preširoka, predebela, premehna, kaj je, no? Mislim, ne, fanta, res. Jaz dejansko hodim v službo, za razliko od vaju, ne? A veš, to je tam en prostor, kjer mi odrasli ljudje delamo pomembne odrasle stvari, za razliko od vaju, ki tekata po hodnikih pa se igrata igrice, a? Tako da, če mi imata kaj zapovedati o moji Ritki, dejta, če ne pa jaz odhajam. Ne, ej, pote pa nama motla, no, ti kar pa je tu službo. Ja, Delati pomembne stvari. lepo sem, ej. Thanks, se mi je zdel. Ajde. Ajde. Prvič v lifeu bi imel službo, stari. Ja, ampak za službo rabiš izobrazbo, Luka.